Wel, dyma fi, yn fy seithfed nef, yn y Neuadd Fwyd, unwaith eto mae yna rhyw 70 o stondina yma, fel o'n i'n sôn ddoe, a'r amrywiaeth o'r melys i'r sawrus, a mae yna demtasiwn rhwng bob cornel yma. A heddiw mi fydd hi'n brysur coeliwch i fi. Dwi wedi dod i gyfarfod Lisa Hywel fan hyn sydd yn gydlynydd digwyddiadau fo sefydliad y merched. Mae hi'n mynd i'n hywys i o amgylch y Neuadd Fwyd. Helo, helo, Nia. Blasu'r caws yn barod? O, absolutely. Wrth y modd gyda caws. Be ti'n blasu ar hyn o bryd? Reit, cafan rwbi dwi'n blasu, so Red Leicester. O, hwnnw fyna, ie. Ie. Blesio? Absolutely. A mae hwn yn un arbennig gan y cwmni, yndi? Wedi, achos chi'n prynu rein, fi'n prynu rein yn supermarket, ond mae rain yw'r crafted cheeses, so mae'n braf cael dod yma wedyn i gael blasu rhain, achos chi'n ffili cael rein dros y counter, te, mae rhaid chi archebu nhw'r cwmni. Ond i gael nhw ar y we. Blas, Red Leicester. Mae'r Red Leicester o, mae rhywbeth arall yn dod trwyddo hefyd. Ie. Helo, sy'n rwysi? Good diolch. Sut fydda ti'n disgrifio'r rwbi yma? Mae'r rwbi yn lyflu. Dyn ni'n maturio fo ddan ddeiar yn Llanfair, a mae'n really dod mas ar blas. So mae Red Leicester fel arfer yn eitha meddal, ond gan bod ni'n maturio fo, mae bach yn hynach. Mae'n lot mwy cri a lot mwy blas iddo fo. Mae'n really nice. Ti'n cael ffair dda? Mae wedi bod yn really dda leni. Dyn ni wedi werthu lot llawer mwy na be o'n i blwyddyn diwetha, a mae wedi bod yn really dda. Mae hampers efo ni leni, a lot mwy o pobl i gweld, a pobl newydd. Gwerthu allan o rhywbeth? Dyn ni wedi gwerthu allan o'r menyn. A dda fo'n really fast leni. Ni wedi gwerthu mwy yn y blwyddyn diwetha yn barod. Oh, right. 22 ces ddoe a 3 ces peth gyntaf bore yma. Waw, arferchog. Ffair dda te. Ffair dda. Wel, diolch yn fawr iawn i chi madlen i ni flasu. Neis. Y menyn di mynd yn barod? Dim menyn i fi te. Yn drenu, Achos ti'n dod i'r ffair ag i'r sioe ers blynyddoedd? Ydw. A dwi wastad yn prynu menyn, a prynu lot o fenyn i gadw ar gyfer Nadolig a pethau, achos so chi'n gallu cael reina lot o supermarkets lleol ni, le dwi'n byw, so mae braf wedyn cael dod a prynu llon sort of cool bag ohonyn nhw. So. A'r amrywiaeth, mae yna ddiodydd fan hyn, mae yna bethau melys, mae'r waffles. Pa fath o bethau fyddwch chi'n mynd amdanyn nhw yn y Neuadd Fwyd? Saurus mwy na dim byd. Fel chi'n gwybod, dwi'n licio caws, a dwi'n licio cig, a dwi'n licio bach o rym, neu os oes rhywbeth, chymod, rhywbeth tipl bach o hynna fan draw, a dwi'n licio hynna. So, good. O, wrth bod ni'n sôn am cig. O'r charcuterie cwmfa, mae nhw yma bob blwyddyn ydyn nhw. Awn ni gael rhyw olwg. Oh yeah, what do you recommend? Well, what do you recommend? Good question. Ken Owens, manna. Ken Owens. Okay. Sheriff's built on. My question there would be, how much preservative is in that compared with a fresh product? You are on telly now, is that okay? Well, I sort of guessed that might be the case. And you shoved something. Sorry, I'm so sorry. That was very rude of me. What's your name? Jenny. Hiya, Jenny. Carry on. Yeah, what's the difference in the preservatives with that and the... 0.3%. Oh, oof. I'll leave you to it. That's thrown both of us. Mae'n mynd yn rhy gyfnod i fi, ond beth sy'n yn denu dy lygad di? Unrhyw beth yn un, achos fi'n licio wneud. Chymod pam chi'n neud platir gyda olives a'r salamis a pethau felly. So, dyn ni wrth y modd, a ffrindiau fi wrth y modd yn cael pics fel na. So fydd rhywbeth fel hyn yn siwto i dim. Oh, the chorizo. Oh, yeah. Chorizo with pork. Oh, yeah. Lava bread. Oh, yeah. Bara lawr. Yeah, absolutely. Cracked pepper. Fennel. I've had that before, mae'n lovely. Was it nice? Yes. Oh, right. And on the ladies' recommendation, we'll have... Oh, na fe. You should. I gael 10% discount rwan am. Ydy hwn yn newydd? Orange and gin? Yeah. Newydd? Yeah. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld yn blaen. Wow. Orange and gin. Gin salami. Gin salami. Wow. 2 and 3 of it. Ti trio beth? Come on, yeah. Pam lai. Sorry, I'm being very rude here. It's all right. Have you selected your... I have selected, thank you very much, yes. Are they for you or are they going to be gifts? A silly question. I've done some gifts. Yes, well... I've been to the Anglesey store and bought vodka and spiced rum. Rum. Now, she likes rum. Now, The spiced rum is All right. beautiful, particularly with ginger ale. Oh, yeah. Yeah? Yes. And Absolutely. they make it with their own spring water. O, sydd i fod? Ie, Yes. do, ydy fi wedi bod yn anna fyd, Bydd do. rhywle i fi fynd, te. Bydd, byddwn ni'n. O, bydd rhywle i ni fynd. Ta mae bach o'r oren a'r salami o'n te.
Mae'n dod nawr. Mae'n dod. Mae Dolig yn dod. Ie. Wel, os mae'n blasu'n dda, falle prynau rai wedyn. Ie. Mae werth disgwyl amdano fo. Mae fe'n award winning, so... Ydy. Gewn ni weld... Ydy, a maen nhw yma. A'r Ken Owens oedd yn dweud ein, y sheriff, wrth gwrs y Biltong. Mae hwnna'n boblogaidd iawn, y Biltong. Mae ti'n gyfarwydd o hwnna? Na, dwi ddim yn gyfarwydd o hwnna. Ie. So mae'n Cracked rhywbeth i fi. black pepper, spicy chili, snacks bach. Ie, Handi ie, hein, ie. dydyn? O, reit. Reit ta. O, ddewn ni nôl. O, cynnig. O na, mae ni. O, diolch. After you. Thank you very much. Isa? O, diolch yn fawr iawn. And the verdict? Scrummy. O, di, mae'n neis iawn yn dweud. Diolch yn fawr iawn i chi. Lyfli. Gawn ni nôl. Diolch. Ddau nôl i chi. Mae'r oren yn grin o'n di. O, mae'n reit neis. Wahanol hefyd yn dweud. Mae'n rhywbeth bach wahanol. Na ni. O, diwan ni'n mynd at y felis nawr. Beth e melis? Chocolate, mae yna lot o stondina chocolate yma. Dwi ddim yn person sy'n wrth y modd, ond mae ffrindiau fi wrth y modd yn gled. Mae rai Sarah Bunton. Helo. O'n hym. Ti'n cael ffaith? Ia, gret, diolch yn fawr. Good. Mae'r stondin yma wastad yn sgleinio, yn dydi. Mae'r pecynnu'n hyfryd, yn dydi, Lisa? O, di. Diolch. Rhywbeth newydd, Lenny? Snowmen a Hey. snowballs, ie. O, ie. Ond y ffefryn yw'r sprouts. O, beth sy'n reina nawr te? Chocolate ganache. O, waw. Ie. O, Ie, O, nawr chocolate ganache te. a rhain yw'r ffefryn. Achos di pawb ddim yn hoffi sprouts, nag Na, dyn? mae pawb yn licio chocolate. dwi wrth y modd a sprouts. Ydy hein yn gwerthu'n dda? Ydyn, Ie. ydyn, O, ydyn. rhywbeth arall falle i ddod nôl i gael te. Ie. Chi. Mae'r rhestr siopa ni'n mynd yn hirach ac yn Fi'n hirach. gwybod, Ydy, ma' fi'n hi. gwybod. Ond ti wedi cael... Wel, 2 ddiwrnod, da ni'n deud sioe, ond 2 ddiwrnod i'r ffair, ynddo? Do, bys iawn. Ac yn dod yma ers blynyddoedd. Do, dio. Wel, ymlaen ar gwerthu. Na chi. Dawn ni nôl i gael y sprouts wedyn. Absolutely. Ac yn ôl at sefydliad y merched wedyn ni, a mae gwaith yn galw. Nôl i waith nawr, ie. Mae rhaid i ni mynd nôl a helpu a hyrwyddo'r mudiad, ond byddai'n gweithio nhw gyd beth sy'n ma a beth sy'n ar gael. Ac wrth gwrs mae braf gweld bod labeli ar popeth, achos dyn ni'n ymgyrchu i gael labeli gyda cynhwysion, a mae braf gweld bod pawb yn gwneud pethau felly erbyn hyn. So, pob hwyl a pob lwc i bawb. Diolch i chi, a diolch am y cwmni a hwyl weddill y ffair. Diolch, Lisa. Croeso cynnes iawn. Diolch. Mae Cywain sydd yn y Neuadd Fwyd yn teilwra help i gynhyrchwyr fel bod nhw'n gallu cyrraedd marchnadoedd newydd ac yn wir tyfu i busnesau. A da ni wrth yn bodda'n cyrraedd y gornel yma yn y Neuadd Fwyd. Nia Bol, sydd wrth y lliw heddiw. Ie. Ogan Lucas. Ydw, fi'n wastad yn hapus i ddod i'r sioe yma. Cyfle i cael yn regio Nadolig. Ie, da ni gyd. Ie, Ac grêt. Mae ddigon o ddanteithion gan Cywain fan hyn. Hello. Hello. How are you? Very well, thank you. Steve? Yes. Yes. How's it going? Very well, yeah. Beautiful day. Lots of people. Yeah, we're doing really well. Good sales? Yeah. Ie, so mae Steve o Distillfa Silver Circle yn Sir Fynwy. A mae ystod o spirits, cynnwys Beautiful Wye Valley gin. dyfa. But yeah, Steve, you can explain about the new products you've got here, isn't it? Or the unique Bloody ones. Mary in a soup can or in a single serve made with black garlic vodka, which we distill with lapsang souchong tea and sourdough toast. Black garlic vodka. Black garlic vodka, yeah. Which makes the best Bloody Mary you've ever had. How would you describe the taste? Spicy, but not too spicy. Lovely kicks of umami from the garlic vodka. Slight sweetness. See what you think. We do it in the 2 sizes. So the big soup can, you can hide it in your larder amongst your soups. Yeah. And the little can, you can hide in your handbag on the train. Oh, that's It's lovely. cracking, isn't it? It's Indeed. really good. Nice. All the best today. Thank you very much. Dwi eisiau dreifio adro, mae'n ofalus yn bydd. Mae hwnna Okay, so nesa, mae coed Hello. last in here. How are you? So, I'm very good, thank you. Molly, you? is it? Yeah, Yes. yeah. And- And Dean from Coed Canlys Marmalade, down in the west of Pembrokeshire. And what have you got on So your stall we've today? got 3 marmalades, 3 orange marmalades, 1 lemon marmalade, and maple syrup from Ontario. So this is our orange marmalade. So Number that's 9, That one there. bittersweet marmalade, slowly baked. That's nice. Really nice, isn't it? Bit more zesty with the lemon marmalade. I missed my mouth. Sicilian mellow. Oh, I love a lemon marmalade. Yeah, nice. My favourite.
my favourite. Really Absolutely nice. Yeah. delicious. But you got number 9, number Number 8, number 3, and then number 5. So number 9, Why the numbers? I bought the company, and I think the man was doing a take on Chanel. Ah, okay. Oh, nice. Yeah. 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 Well, I like number 5, the lemon. Yeah, my favourite too. And this is our maple syrup from Oh, wow. Ontario. Ti di blasu hein? Ie, na, gaf fi tri... Can I have a little try Ydi, fan? hwnna, fi wedi bod yn blasu, ie. Ie, na, se wedi Beth ti'n do. meddwl? Oh, that is lovely. Yeah. 40 Really litres of lovely. sap is 1 litre of maple syrup. It comes over, we just pasteurise it and bottle it. Felly pa fath o gymorth ydych chi wedi rhoi i'r cwmnïau yma, sef fel Cywain? Wel, mae pob cwmni sy'n ma dyn ni heddi, ni'n rhoi pob fath o cymorth i helpu tyfu'r busnes, so felly trwy y mentora, felly bod angen help ar yr ochr marchnata, neu ariannol, neu just helpu wneud cysylltiadau dy prynwyr. Ni'n creu webinar ar gyfer bron pob wythnos, mae webinar ar gwahanol pynciau. Cyfle i rwydweithio. Helpu da iawn. Ydy? Ti'n dysgu siarad Cymraeg hefyd? Tipyn bach. Da iawn, da iawn. Ond mae hwn yn llwyfan ardderchog. It's an excellent kind of story. I mean, Yeah, isn't it? fabulous story. Yeah. Yeah, and what kind of response have you had so far? Yeah, great. Everybody loves it. Yeah, absolutely. And a favourite marmalade? I think number 8. I think people like that bittersweet, a little bit sweeter, a little bit of honey in it, just a bit of luxury. They can have number 8. You're having number 5. Quite right. Thank you. A ddon ni nôl man i weld be arall sy'n ar stondin Cywain yn y man. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.